ایوار باش تماشاوانان دلال، ایوار باش حسکرین چندو کلتورا گله کرد، ایوار باش کردن آناتولیه، سلاف و ریز جبو و گیشتکان را بخیراتن سر و شان چارپل مدیا و برنامه ما دنگ و رنگ آناتولیه. وی روژه دویه که ایلونه 2022 مرن خشاش کرد و برخ دو باجار هامبورغ آلمانیه. اکونوم میلیتان پرس کرد حواله نمر یلماز دمیر نویسکار روشنبیر سترک اینجوه باو شرکو پشتکر روزنامه و تلویزیون کردا دلال مالبات اویندار سرخابون ولات کردا هفکار بیرنابون نمر هجا دکتر نبی کسن 8 سالا بر ایرو ویدمه با ما هینا بر وک جا آمدا بریندار کک آمد تکریز ده تلفون دا به کک علی چیفچو را گوتو بو ما کسا گیدن تو نبو مخابن وی روژه کسا گیدن تو نبو. مالبات حوال او هوگر و مرنا کک نبیا جنشکا و پریشیان ده چاوین مدا دلوپن گری نمان وان روژن رشتا لی مرن قدره وک کک نوح کتبو چوینکا بی وگر و ساره کک نبی ده سال 1962 لینجو و هاتونه لولات لیسه خلاص کرد دناف داشقاده یا جهان بیلی دا هم کمالا بکر هم جا اکتیف کار کرد. دویه که ایلونه 1908 به شانسه که مزن روشه که بر جونتا لشکری ترکیه چه ببه ترکیه درکت حتی آلمانیا با پافخه هامبورگ. لآلمانیه دناف کم کرده گلک سالان اکتیف کار کرد. زاننگاه ها هامبورگ و کلنه خواند و خلاص کرد. وقت دوچند لزاننگاه درستان. ده سالا 2009 دا لونیورسیته لزاننگاه زوریه دکترا خلاص کرد. و لهامبورگ وقت پسپور شاوردار دارایی یعنی مالی مشاور لبرخه یا گندی حتی جناب ما گوش بکه کارو بارخه بردوام کرد. ما حوال او هوگرخه و کک نبی قطش بیر نکرد. بخمگینه که مزن ما کما هفکارن کوارا بیر نبونه جمرناوی شندا ساله که ما به مالبات و تکیل چکر مال هامبورگ برانی نکوانی ما برانی نک چکر هم سرت چون سر مزلوی مال سر مزلوی شناخه کر ما او ببیروانی حوالان به دلوپن کران گریه خکرن
پرورام ما سفته لسر تربوی بود. ایشا دل خیه گران و بهسترن لچاوین ما دبارین ما جوی را ایشتن. ما بتنه ناف آخدا ایشت هم وگریان سالونه. ما خوابن جیان و سایه انسان مرید من آخا سار دادمین یه دجین دود کردن دیانن ترن سر جیان ریالخه. دورا ما مراسی مخال سالونه بردوام کرد. به ناوی مالبات ایسا کسن، به ناوی کوارا بیرنبونه علی چیفچی و چند حوالن وی نونرن و کمکار پسه که یک کم روزنامه özgür پولیتیکا لجوینه دا آمده بون پیامن خه ایشن خوانی زمان. کک نبی دی جیانا که خی گرامبها دا جیانا که دولمن دا جمرا چند پرتوج لدو خیشتن. با آلمانی 4 پرتو که ویه بون. از دخوازم وان بدم بر اکرانه. Das Steuerrecht der Türkei. قانون vergiya لترکیه. اوجی پرتوکاکاوی یا دنه آلمانیه. دیساوی به حواله که خوا لسر وی کاری پروفیسیونل بو. وی لسر یاسین میراسه یا اینترناسیونال به حواله که خوا شönberg به ناوی شönberg تفاف پرتوکاک نویساندن یک جی او پرتوکا کار وی دیپلمایه die Kurdenfrage im Kontext des Beitritts der Türkei zur Europäischen Union. De persa Kurdi da بچاوه persa Kurdi da li mezekirin yekitiya Türkiye çawa bibe endama yekitiya Avrupa li ser ve dipkare xey diplomasi diploma bikarwanî li Zürihê 2009 bu titla xe doktoriye kirt. Paşê kek nebî ber wê jî nivîseka pirtûka xe APK weşanxana APK Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri Kürtler. Yekitiyan Avrupa Türkiye navbera yekitiya Avrupa û Türkiye karûbara wan û persa Kurdî kek nebî di pirtûka xe de bi zimana Tirkî xaşikanî ziman ew pirtûk APK weşandiye û bi zimana Tirkiye li vefata kek nebî şin da bira İsa gelek fedakarî kir hemû nivîsên wî yên bi sê zimana Kurmancı, Kurdî, Tirkî û Almanî berev kirin helbestên wî bi sê zimana berev kirin amade kir ew pirtûka nû ye ew niha meheke çend mehine derketiye nivîsên nebî kesen toplu yazılar bi sê zimana ye ew pirtûka jî ji alî weşanxana APK da li Stockholmê hatiye çap kirin ew jî nebî ji me re li paşxe îst em gelek memnûnîn mala wî ava be bi karekî dewlemend bi dîtineka dewlemend bi milîtaniyeka dewlemend jiya çi ji jiya mixabin bi krîzeka til mişka ji nav me çû em wî qet ji bîr nakin. Di kwara bîrnebûnê da hem xelîkan ji bo mirina kek nebî helbestek nivîsandû baz dixwazim wê ji we re bixwînim. Mirin dayîka te xe bipesîne tu anî dinê çi har û bi hovî bûyî dawiya jiyanê qet şa nebe te nebî ji me veneqetand ew bi rûkenî û delalîya xe di sîng û dilê me de dijî. Bizane qet ji te netirsî ji bo azadî û serxwebûna welat. Çend salin te dibin çengê xe de digerînî. Erê çûyîna wî pir zû bû lê tu nizanî lezgîniya wî miskîna Kurdistana Rojava biçûka xungî ne. Îro
د پروګرام من دا دو میوان من هنه از بکک وحید دوران و بکک ممورا محمد علی باران را لسر بلگه فیلم حوال بارگران دکتر نبی کسن صحبت که بکن. کک وحید تو بخیر هاتی؟ عبارت خوش کک مزوب خیر سلامت شاوی باشی سپاس باشم رنده مالتا و تو برنامه من یکمین دا جبو بی میوان من اره وادو دیا دی ساجی تو به چند گوتنا خبتا ناساندن ما تماشاوانن و تناس بکن مزو از نابي من لور نابي صديق وعيدا ممكي حسين محي بالتركي ينجي برسمي جي نابي من واحد تورانا الألمانيا تجيمه لكرشهيرة gündeki Kurt hatınatını. Zuvakşın Almanya mı? Endame redaksiyona birine bu ne mi? Ve gidince tahir az davet kırım. Bu film az derhener. Yani derhener çiye bikurdi. Türkiye'm bejin. Danışman. Tu şavermen de? Tamam az şavermenim. Tu şavermen de film. Filmim, danışmana filmim. Çünkü tüjit zani zubak az ser kari belge filmat sekinim. Ve filma düyemine de dünyaya ki min çevirmendi kiriye ve gidince yani dizanım evara ve hoş temaşavan ama raştına pek teybet düşünüm. İnşallah ama ben ama baş peşkak. Başa. Kek Mamo, tu jî bixêr hatî. Sağ ol Mamosta. Kerem axir tu jî xejme ra bide nasîn em te nas bikin kerem ke. Serî sivkê hemî temaşawana te silav dikim. Îvara wana baş xweş be. Navê min Kurdî Mamoy. Mamo malê Eşê dibêjin. Ez ji gundê Mêhîna me girêdayê Quliyê. Min mekteba serete yani ilkokul li Gund xwand. Paşê ortaokul lîse min li Qulî xelas kir. Dîwa Selçuk Üniversitesi yani Zanîngeha Selçukê sinema, televizyon, radyo min xelas kir. Dema li üniversite me belge film, kurta film kişandin. Ev kurta filmna gelek dara xelat kirtin. Hatin dîtin. Belge filmê min yekemîn navê xwe Cemre Düşerkene ser golekê tenê vê denge yani serî sivkê röportajê min ê Kurdî hebûn zanîngeha dekana rektora falan nîştin ew derxistin ji bo wê ek tune yani röportaj tune ama film li hem li TRT derket hem li İSTV derket li dosê dara xelat girt navê xwe hêne çû jî kurta filmê min dema ez li mektebê bûm li bajara Tirkiyê bû yekemîn duyemîn senaryoyê hînî baş heynotin dema mekteb xelas kir yani zanîngeh filmek min ê navê xwe ek Kırmızı İp ez pevê çûme Altın Portakal Film Festivalê li derê bû jî şiva du kurta filmê min din ek mikir ew jî ji Kültür Bakanlığı Tirkiye destek yani ew jî xelat kir jî şiva ew jî ek bûn xelas kirin şiva hatim Stambulê li Stambulê jî hem belge film min ek dikirin li derê hem derhenerê Dîmenan min dikir hem edît dikir ew jî hemî Kurdin ekî ser şixbizinê me bû min ew edîtê min ew çêkir ew jî pir nav yani li her derê kete dîtin jî şiva filmek me bi kek Vehîd Hevdê dîtî dîno ek bû min li derkê jî hem derhenerê Dîmenan kir hem edît min çêkir niha jî wan tere yani jiyan wisa ye
خوش مالا تا ور بجی مالا از دخوازم از دورتا چشتکی بیجم تماشاوان هجا لداوی صحبت ما سپریز ما هیا لبا ما بن اگر اون لبا ما بون اون سپریز ما و ورن هم بری هفتی ما سپریز ما جوارا بخیر به نهاد از بیجم کک واحد کرم کن چکرنا بلگه فیلم حوال بارگران چند دست بکر فکر چند چه بو yani tengej bu ve tengej mara bahs biki. Miso rahmeti nebi kesen hevalette bu, hevale minci bu. Yani az kelek baş nastikin. Kurdaki mey ek bu yani serkefti bu. Yani Kürd hem Türk düzeni, Kürdistan'ı hem Türkiye hem Avrupa Kürt kelek serkefti ama tebin doktor, tebin avukat, tebin mühendis ama ne karın nabe diyaha bir zamanı hat Kürdi benebilsin. Yani meslek her tişteki tebin doktor, mühendis ama şuna ki nabe dayıkıha bir zamanı dayıkıha benebilsin. Nebi ne usabu, ne yeki ben bu. Nebi hem serkefti bu hem Avrupa üniversite kelek baş xwand. Devir doktor tecrübe gavadini bahsa vekir. Doktora xej çekir. Yani belki ji nebi kesen doktor nebi kesen cara yekemin Kurdeke ku Kürt u neteviye Avrupa yani Avrupa Birliği ve Kürtler önüne ilk bir doktora yazan yani Merisep'teki doktora xanıvisan diye evet serkefti bu yani 4-5 zaman zanin serve yani min avcıkre bu biyografiye çünkü tecrüt zanik el ser biyografiyan tesekinim eğer min bu kere servan biyografiyana belge filma şeydikin az برای که مالوات برای ایسا تزانی وی وانا تخواست تشتکی وسا بکن چونکه ایسا جی کلک برای خواست کر ایسا برای نبی کسنه متابع صحبت کر از محمد علی جی ناست کم دگابدین جی باسکر محمد جوانه کی کرده کی رژیسوره کی یönetmene کی ادیته کی از ورش بین جوانه خورته عالیه من از اما هبده جبو belge filme dino nast kın ev mihina ev terziye ama jürdam hevde nastikin min Mehmet Ali o İsa Braya Doktor Nezim hevde naskirin ona tevhid va filma çekin miji şevirmendiye vanakir. Gelek baş. Yani vecbijim ki yani filmeki gelekşi baş bu az bağlarım pirşi çok hoşya min Mehmet Ali zaten xorteki aliye me Kürde yani filme baş çetike az baverim evji peşa roje da navixe Kürt vi zede bibizin ya navi baş keke ma mazwarım bata çuman nave havale bargan ve karvani yani idaj keda hat çur bu havale bargan ida yani jikek nebi de hat yani روژک من رپورتاج چه تکرن پسپا میوی حسن کسان من رپورتاج تکرن به من گفت که اگه نبی روژک پیرو گفتی و تا روشتونه گفتی روژک از مرم به کلامه به موزیک کردی من تهرده کن که حسنش گفتی با شوریتی ونش بودن یعنی تو چما قلم برده کن ایش گفتی که از مرم اگه موزیک کردی من تهرده کن که نبی موزیک شوی گلک هست هم تنبور لیتخه هم جی شوین گلک هست که ستران هین پرجی هست که هوالی بارگرانه روزا مرنه انورجی بمرگو روزا مرنه به ستران هوالی بارگران کرنه هرده فیلم وان مذکر جیانه کی گرانگه یعنی گندرته ته اروپا تم کرده رو تشتک بکه مگم پرتشتی نگره نوی فیلم وای
هوالی بارگرانه او صدق اوکی به کک ماما گوتی مینا به کلامه جی به روزه مزوتش زانی کرنا بناخیا بنهده کک مامو و چنگ دناف هفدو دا قونتاق تکیلی چکر و چنگ دست بکر روژا صرف تجگی تو تنگ بحثو بکنی بکی روژا صرف که کک وقت و فیلم دینو مهفده ناس کر من هر ادیت چه تکر شهرمندی جی کک وحید تکر کک وحید به مالبات کسان را دن کری تشتک ونگ فکرک ونگی هی یعنی میجی ویدو فکرک ونگ درکتی جمرا پارو کر متنگ دن کر یا موگا و مو واندا نبا و یعنی ترکت بیشن رول مدل هم وش کردارا بمی جبو و مگو هم درو که را بلگه فیلمی که چیکنی دیو ما پرکه ایسا ورد دن کر یوش گو تمام یعنی فیلم وان دست بکر یعنی فکره چیک که وعید بیخست باشه او کار که وحید او جوشن دا بردوام جبکه که وحید از وارم عالیته چما بلگه فیلم و بلگه فیلم دویمینه یعنی آرمانجا و چیه؟ اون بلگه فیلم چه دخواستن چکن؟ مثلا بری سفته از برسفا پرسیتا بم از نه سر اکیدت دیبینیم شقرشهرش، کلیه کونیای، آنکاره، سموله، حتی دیاربکر کردستان او دوهوک و هفلی رژی تماشا تکن هواله من فیسبوک ناجم را دنبیسنن از جوانا چه سلافی خبیشنیم یا یعنی که با میشه حتی جی چونکه ام کردی قصه تکن کردی دنگ تکن و جغرافیا کردستان و کردان ده هر کسی کلمت دنیره اگر ما زمانه که بیانی قصه بکره وانا نکاری و مفهم بکن برسبات پرسیتا توش من قاعدش باز کرد مزو از بیوگرافیا کلک مهم تبینم یا بیوگرافی پر مهمه یا یعنی تبین که دنیا 8 میلیارد مروف دجن 8 میلیارد جی دنیا هی هر کسک هر مروف دنیا که یعنی از تنگ دین دریج بگم نتویا کردن باکور یعنی نتویا کردن باکور از باورم یک سر شخصیتان درکه سر بیوگرافیان درکه یعنی حرکتا که belki سر با شخصیتانه اگر ما با شخصیتانه رند ناس کر بیوگرافیا وان خواند مجبور چند درس درخستن خره اما ری خجی ببینیم نبیجی یک جوانم مش قوادش باز کر هاتی آلمانیا دو üniversite خلاص کریه دکترا خا کریه gündeki Konya kuliyette aşırı işte reşiyatte ama serkeftiye memojgo rol model yani antikarın van Kürden usa zaroke khort o keçe khara nas kirin bidin çünkü Nebi hem serkefti bu hem Kürt bu hem Xudanê nasnama xa derdiket hem jî zimane dayka xa Kurdî sedî sed deyn dikir û dinivisand. Yani ji bo ve biyografiyan van pir mühim e civata me, xelkê me, milletê me jî me vana nas bikin. Ji bo ve ez prensiba min e ser biyografiya tizim nebî jî bobora nebî jî projeya min duyemîn e min bû yani kêfa min jî hatin kek memo jî gelek filmekî baş çêkir. Yani ez kêfxweş jî dibim ji Kurda civanên xortên veng ji vî karî fam dikin û karekî baş çê dikin ez hîn xort dibim ma hayata jî hebe eger karên veng dît xire. Baş. Kek Vahîd tenga ji me re behsa malbata kek Nebî bike. Dayika wî, bavê wî, xang û merivên wî çi gotin, çi kirin? Valla mizo eger film nêskî not dakeye, nêskî not dakeye. Malbatê hemen hemûyan denk kirin ji birayê xwe, lawê xwe, pismamê xwe
باس کرن ولا مالبات الكرد من ناد كردان مالبات که وصار حتى ناج ندیتیه او پاش لاوی خبون پاش نابی بون آلی کاریا ویتکن تیبتیجی از ناوی ایسابیم برای خه اوج الهامبورگ کتیجی خجی مهندسه ایساب حتى برد حتى دابی با کارا وی اکابی قداویجی از بیجم بو ما جی چکر پلان اما ایسا برای خود پرحس کریه یعنی برای خود پرحس کریه پری حس کریه ولا مرد به خودی ما برای منام ایسا ملت که اگر مرن خره ما قداتا یعنی اکنابی تاک بکر جبوه جی از تبی پرسنتی دا جی ایسا کسان را سپاس تاریخ بشینم که قداکا مزن دایه بی فیلمی yani malvat neski si çel kesiş malvat film da Mehmet Ali giden kırından wana gi baskır babi khadiya khali khab smame kha gündiye khagi havale kha eş permiyme çünkü nebi endame bir redaksiyona bir ne bu ne bu yani havale bir herkesek tabii akide jibo nerine kha jibo nebi anin zaman Mesela günde mera şant ne bir nekir. Taşan dar taşan. Acara bir şey taşna az not dibine jumra dermiz günde men jumla lema mezetik ama hayata şey. Başa. Yani başa. Keke mamo az var maliyete diyeceğim. Kışandırla film lukuçe bu. Unçuna kudare. Ve luku film kışan. Jumara bahsa montaje, finanza film teknika ve müzik ve beke karamaxe. Erkek. Film seri sıfke Denmark dest bekir. Leverje Marih yani. Xalti xel ve derine, psmama xel ve derine. Tabii pişi xe ma arşivdeki primazın ya bir deniz derya yani usavu. Kak İsa hami başir kiri. Yani video hena وانا هنا يعني ديمانا هنا نفسي هنا بيرنبونه هنا همش دانا من يعني مناوجي وادون نيزي دوسه ما وانگ چو او جي شما الريك وابو يعني الريك هوت برچاو من موازي وانگ دست بكم سب كم دنمارك دست بكم جي شما Almanya Hamburg'e جي شما Köln'e ne Almanya der ki havali kameraman tim ya bu tim gerek Ali Karim'e Hollandi bu ne? Hollandi. Tim ya her tim Hollandi havali her جي شما Slope. Tim Slope her جي شما der چون Türkiye İstanbul'e خوشگاهی دنکر رپورتاج چکر جیش ولی آنقره که بکیره بولی داری اوجی حوالی خیلی Bekir Yıldırım. Doktor Bekir Yıldırım. Doktor Bekir Yıldırım حوالی خیلی yani ek kırıklığı yani emci loya xalti tamam mazın bine divoji az Konya Cihanbeyli eke hacıları injove loya deri gigeri چون شونی هاتی دنه تو به داره نمویی بوی هر در بوی یک چون می داری از وزانه از چون می داری دیواتم لگنج منه که تو به خونیج نمویی نه خونیج به هر در بوی نه یک خونیج تنه نه مالی آب که و مالای داری رپورتاج با آب کرد آلی آبوری لوی داری yani zaten seri sevki kak iseye bu aburi zaten hami yani grangi gil ser kak ise bu kak ise bu yani bu filma dernat kata holi yani nat bu katta tu je şova ma akşikrin ya zindikrin makr magwa mi vakti un bar çavam çim bekin yani xonu tanan kastane xonigi ajarın ma çu لقرا گیدی گندگی کرده
گردای آنقره ملوی داری ناصرینه نه مامو اوجی ناصرینه اره لوی داری حوال ما هبونا تغییر کوپر جوانا الکاری میکرد یعنی خونه خواهد کردن حتی شب بمرو بون لوی داری تو فیلم دا لیستوان جه نه لیستوان نی پروفسور اوجش گندن اوج لیستن یعنی بدلو جان لیستن تو کنج لاونا کردن چون جیوان تنگ کامن ندیتن مالا در او کشاندن تا به فیلم همه فیلم نوت تاخده لوی داری دما به پره میبزن ده işte پرتوک شاوتوندن هی اما نه تو کنی بکه دولت نینه موچیش تکنه ماوگی واشیر تکر ما تکر yani عالی تکنیکی ما فیلم که کامera که پروفسیونل yani به فیلم سینما ما کشان ما دنگ همو پروفسیونل هنوتن edit zaten من çeker hamil sarm bu diyeceğim müzik şey mari ek nebi Murat Bay he yüce mara hami stand çekerim müzik çekerim elbette Profesör Doktor İlhan Kızılhani bir avcı yani biz bestek çeker davi filmci elbette jil ser nebi nefesandı bunu yani nebi Kızılkaya Sernebi av Elbistan nefesandı bu. Erkek nebi buna göre şu İlhan Kızılhan Serbik tenefisi ya. Avcı yani Elbistan par başa. Mama belki kes Kızılkaya nasnaka İlhan Kızılkaya ev kurdaki mail Kızılhan nasnaka profesöre ki üniversite Almanya o بخجي كردي ازيديه يا كيك مامو از ورم سر هيك دما تشو ينجوبي تا قوت از işte تشتاك وانا قناتا چو تكيلي بتن مروي يورو چكر هيسن انسانا يا جي خواستن علي كاربن خواستن تشتاكي بكن بترا لا دورا تا سكنين تو بوي ويت چه بيجيج مرا yani az bim az çuma bo ke yani sanki ben kek nebi namri tam jamone tam hanake khehna yani qat namri yani kasiş nagu yani dar nok yani gi hostin hatta çünkü yoyle yani zozane dari hasb çift khasti lawdari ger bu ab şunu dari yani onu hak ben bu Allah boçi yani danker ki خالخه مریخه yani کسی نگویم نکنی باش بو yani تو ممنون بو اینجوه yani çuma bu ki yani çuma hacılar jusa bu injujam la Danimarka jam bu Almanya jam bu kesi نگویم نکنی yani کی پشت مرکز صاحب از دخوازم جو هر دیوجی پرسکه پرسکم نه گالا دا ادمن نوارنی سر دما گاله بر از دخوازم پرسکه پرسکم اون هر دیوجی بر دکانم برسوا من بدن نه دبیجن د فیلم دا چشتکی گم هيا اون لسر سیاستا نبی پی باور کری کاراکتر وی سیاست و پیش تا در نخستی پرانی اون سر ریا مالبا ترا سر گند را چونه اون جبو وی رخنه اون چه دبیجن که گوهی تو سفته برسه بده؟ والا من رخنه من نبیستیه اما بیخره لازم ببه اما tabi her kesek tişteki kendi bine ziyadeti bine normal aji rexne jima bibin az yani fikram jî ez difikirim jî filme de ev hebu yani hata dahil belki pir kes jî nizane kek mizo lemî li Hamburgê dijî gala film jî li Hamburgê çêbû gelek jî kes hatin zêde jî Alman hebûn ew jî pir interesant bû tu jî dizanî em jî li vir bûnî yani
piya min yani fikra min tabii kemasiye xejî bibin çünkü em ne profesyonel em hünü dest pê dikin. Yani a min çend prensîbê min hene ez dikarim carek din bînim ser ziman. Yani eğer bêjin ki ev filmekî Kurd xera zimanî xe Kurdî bibe. Yani zimanî xe Kurdî bibe. Ek tu jê pirsikî ev bersivata jî bi Kurdî bidin. Ji bo wê jî ez spasdariyê xwe ji kek Memo Mehmet Alî Baran ek bikim wî pirsê xwe dî bi Kurdî yani zimane film yani zimane hevale bargiran Kurdiye yani ne zimanekî dine bindayeke Almanî heye Tirkiye heye işte çiye xere yani çi zimane xere yani untertitre dibin Almanı. Ba filmekî Kurdaye yani rejisöre xe Kurda, senaryoj Kurda, şevirmend Kurdin, müzik Kurdiye yani Kürt edin yavaş Türk dibin yavaş karî xetikin destxe ji bo wê jî yan rexneye wisa okey ev bibe ama min nebîstiye min baş kek Memo tu ji bo vê rexne çi dibêjî? Ya kemasî tim be herkes bi çavî xe yani bazık ama vay hebu be hin hoş bur vay hebu be hin hoş be yani herkes tişek xe li begere varre yani merre vekir bu varre kek ise kek vahid ve merre kird ana bu tek avek van yani siyaset tim gund ne yani bu hemigi mrovak yani merike meri gundek derketi zozane hote dönne yani اگه بی تکنولوژی تنه لا دارن تشتک تنه یعنی وقتی دنیا شویش وقتی لاوروپه یعنی آلمانی بین دنیا دو یکی می دوی می نمون باجار کنه که اما تم گند بکره نتو ما تم آلمانی بدیش نتو یعنی ترکیه بیشتر چوخیونده هر ولی کی تشتک خطنه yani tüm siyasetten vi pişto tiştek xedine mola ki xe tiştek xel gundişti he em bunu işte ne barço yani bu başa spas dikim tamaşamanan aziz برنامه بلاکن سپریز کامه یل داوی صحبت آمه و چقدر برنامه بلاکر سپریز آمه بگیجه و کسان کی ما انسان ما سپریز آمه ببینن از ناتخوازم وارم سر گالا اول رژی آفیش گالا بدن سر اکران باش به که ممو اموارن سر گالا بلگی فیلم و چه کری لکو و گول همبرغ چه بی کینگا و گالا چه کر گالا چوا بو تنگم بحث گالا بکنی آره که لیسان 2010 ها مال گالا یکمی مال هامبورگ چکر بی پشتگیری مزن کوار بیرنبون بو نویسکار کوار بیرنبون همی وقتن سپاس کمجوارد جانورجی حواله خواهدن نویسکار دن وقتن مالبات هات هم مالبات جوارد دنمارک چونه هامبورگ Öyle galak pır hoşça bu nizi sad bismari hebun yani tiştek vanj kordora galak çetkin pırj tane yani jamar yani bu tiştek van yekemi mujumra az Kurd galak çenek ne yani Kurd hemen ya galak dedin ama Kurd galak çenek Kurd لای داری هم کک واحد آخفته کر هم پسمامه کک نبی کک انور کسان ویژه آخفتن کر لای داری مراد بای هم حواله کی هنرمند و هاتن لای داری که موزیک کرن زندگی کرن هم موزیک فیلم لیخستن پیانو به تنبور هم جی ستران خیلی گوت لای داری که مراد بای اسپاس میشه ورده چیرو Kako hay tu ser gala dukani tank çta Memo baskır yani gavadin jigo yani tiştik em çetikin kekme tüjem buzani ez dixwazim her tiştek otantik be yani
لگاله جی موزیک اوتانتیک بو یعنی اوتانتیک چیه کردن عالیه مو کرده که مرشه بو وی آلمانه که با هم پیانو خستن هم جی تنبور لی خستن یعنی تی برامن من جمن پس کرگو ام چه کجان سترانه بیجن مگو یعنی کنسپت اما دا اکیه تو کلام زمانی دنتنن تا کردی کجان کلام گوتیه دلیت تخوازه یا گو اکم برنامه من ده کلام دنجیه بون مگو نه yani konsepte de eğer galada klame Kürdi bibin yani çünkü gala Kürdiye müzika vanekli birlikte mesela bir amede alma gelekçi şahsiyet lüre bun yani Hamburg langi hatı bun baş bu akte bir aman yani set biz kesebun ama herkesi gri yani هسترگش جاوه خدا آفتن الجی بکریم دل من ایش یا چونکه مموجی فیلمی که چکریه که دل من رش کر yani کذا دل من رش کر yani baş bu az bebeğim yani ak bebeğim azım yani baş azrejnek evet که ممو دونه دمن پیشتا روزن پیشتا بلگه فیلم ببینه چند ولاتندن برنامه و چیه تنگ بحث وام بکی کار و خلاص بو آن نه بردوامه نه که یعنی برخواست هم یعنی لدنمارک لیسویچه مگو اکو چکنی گالان چکنی اوش بو کرونا نیشت مالا کرونا بشاته جبو من نکنی بکه یعنی پروگرام مده هه اما یعنی لوی داری سینما چول پیر دنگ کرد tam em bikinî cigodin girtin yasaqî heye nabe ji bo we nabû yanî ez jî xemgînim ama tiştek dest min ne yani ama mal Köln'e ez warme serve yani keko hayt وک آتولیه کردن آناتولیه لکلنه سر بلگه فیلم چیتک چه بود تجمره بحثه بکی ya işte ben çent hevala hem usa bejin ben atölye ki jabkiriyel Köln'e kek Hasan Hüseyin Deveci işte Şaro Garip Şarot az işte Mehmet Ali Mamo hem çent bejin بینچ ناوخم نبین انتلکتیل چند کسی عالیه من هم تین واحد هم سر پروژه انجت سکنین هم چه بکن چه نکن çünkü yani dozaka mezine yani hem şuna akını kanun rolünü mecbur caranji 24 saate şibi bir Kurdistan hem mecbur denye kadar ki bu ve mego hem Köln'e bir filmi temaşa kırın bedin temaşa kırın bedin hat gelek kes hat ma kokteylek şişet kırdı hayata tüzani Piyaki herhalde çıkarı nebis Şirova kak Hüseyin tukhuni herhalde Hamburg'a evci havale kak rahmeti bu kak nebi bu valla yani az derece nekim ama em tukhazın em Kurdin Anatolia tukhazın jibo dirok kültür edebiyat çiye kare milleti Kürtra şirketi parama kare binin şune yani çam çiltikin çinekin emj milleti Kürtratik kak vahit azwar misar persakodin va jora duyamin bu ki berve sirte belge filme dino teşevirmendi kir naji filme havale bargran ma de deste da projen wen hin hene une belge filme seyamil reser reye mizgineke bikani bidime işte güven heye are evji me xelas kiriye filme seyamin tutuzani rejisöre Dino Kerem Tekolo bu Slavya Xejina ajur teybet şura binisme semul etici Mehmet Memojin nasbike yani bertebe havale andine Kerem Tekoğlu rejisöre filmeki şık meclis serake kriye kekom
Becarın Amıştangış Anadolu'ya navin em derketin em çuni Kamışlı. Suriye em çuni Kamışlı gelek ju unce bizanibin Kamışlı'ya 1908'ye 15 kes gund hatibun kuştun. Sentral Komite Kava bu. Yani namende. Servi katliamı filmek Kerem Tekoğlu kşant. Evji da halas bu işte korona namoj gut. Bu korona hinderneketi ama film davi bu yani. Az ve bejim. Ha aliyedin ji ne biteni despeke da jimi gut. Az biyografiyo kelek mühim tibinin, biyografi per mühimin. Düney 8 milyar mirov dijin le 8 milyar ji mirov ere. Her mirovek dünyaya ke dünyeke jibo ve biyografi per mühimin. Her tişteki tutuyor da tibini. Yani biyografiya nebi de medit, nebi bava yani lavek kheye, nebi merive, işte Khudane maleki, mevi lave jineki, daykeki, lave bavkeki, braye, işte yani interesantın merit karavancı bine berçabekhe بكس از دريج لكن ما شبانجي لكن çal şaştak kadar kısa sohbet kiriye. Tüm film serdi herhalde. normal konsepta برنامه من çal 5 dakika çal 7 dakika ser مرنا وفات کرنا گوچ کرنا نبی ما خبر دا مثلا بلگه فیل خبر دا ام ایدی هاتن داوی برنامه تماشاوان دلال از دخوازم جمیوان خبر پرسم گوتن انوه داوی چنه که که ممو تو شوره بگره سفته تو چه دخوازی لداوی جمعه بیجی؟ از یک تو تشتابیم لوی پروژه گرک مری هنه یعنی نه یک تنه نه دو نه لوی دنکرن بیم هم بیر کربن و قصره میس نکن یعنی که حسیج ما قصره میس نکن لوی داری یعنی چون آرشیو گلک هاتم با من جو کمکاره هات بیرنه بوره هات جو جنوی ایمگاته هات که اوپی چوش هات پرو تاو قالا وانا نکر یعنی ایسا بیرت ما قصره میس نکن یعنی با تشتکی yani Türkiye bilerek mi ne kiri? Yani muksir mesne kir. Ye jibu bername tekek nebi unot yani taunot biranin az gel expost kir. Yani tavo balakra cihane dit. Belge filme ki belge film ek permro mesne kir ama vi zindi yani hazram mari mezekan. Hiç her hebi expost kimştero. Edin davi az bim yani zarok kharo کرک خیره میبین تو کردی دنگه و جات کی خباف کی چه زمان افسی خرسه وانگ دنگه اگر زمان چو هر شکر تشتاق نام مالا تاو هر بشی سپاس که واحد کرم که والله از من گوتنا خگوت بلکی از جارکتن تماشاوان وان سپاس تاریخ سپاسی خجوان را بشینیم çünkü neski çarpı 5 dakika maddenirine سپاس yani من حواله سپاس يعني اشترى سپاس تاريخ تشيلم كاك مزود جارات من دعواتك يعني أبجي تشتكي جبو من مهمة يعني زور سپاس جبو أكاتا كداتا برنامج تج باش تشي يعني كيف خاشي لي تنيرن سپاس مالا دوام بك از کردستان را جهولی را دوه که جدیار بکیر مردینه و کلی را جهان بیلی را کرشی را گندی خرد گندی من نهاتنی لی میزد کن شوان را بارا سلاف خدشیم با بارا باش سپاس تماشاوان دلال ام ایرو جارکدن هاتن داوی برنامه خا مالا و آوا و نبام هبون نها لداوی برنامه ما ام 5 دقیقه بتوین ما بحثا نبی نمر کر 8 سال برول هم برخه بقرزا دل جناب ما گوچ کرو گوچو بو ما ببرانی ایشا ما گرانه
ام وی ببیرتینه ام قد ببیر ناکن اوه جیانا مدا چی که خیلی طایبته یه هر دم جامعه با بجی از سپاس دارم بمینن دخواشیه دا حتی برنامه کدن یه ورا خوش به لبنده سوپر جامعه بند خاطره به So, jetzt bin ich fertig. So, jetzt aber. Sind deine Muskeln warm? Balachit şunu verdu. Balachit şunu verdu. الورات دنیا سال جاوینو. از برنینم فاتش خاصی منه تابع راه از رانام نانا ما برتوا انسان دوکم کما هفکی سانجی که از داد استمه فاتت را نانا تشتنه حتی که دو ناندلی تخمه سه ناندلی تخمه انسان دوکم کما دوکم یه از روم دسته خش ایور ششتن دوی جاریجی بانه شنکو پیماته فاتنوف خیابه لم يسوي حتى لم يسوي وينج مرير جيت شتنيا تخترتنا لم يسوي واتدني كرك ماشين شو بوش تين كوي بوشلوه شو بان روينا جينا رويش جينا جينيش بان خاطرت مشكر في داري عيني خست خو ساعدات غير بو پر زو دست مثلا کرده کرد تم دخواست تشت کی بکم آره دست ورا تشت واره ما خدمتی ولاتی خب کرد کمار می ریا آزادی همونه ریا آزادی روزا ولات همون جو 15 روزی که درد کرد تاعت ویل گندی ما وی گندی دورولی ما عمل حجلارا اینجو ویل گندی بلق وی بلات کرن اوی که روزا ولات روزا نیو ریا آزادی درد خسن پر مراق کنه گوتنه با کیه و نبی کسان پر کوفر ما بلات که جوانه برای انسان که işte 25 و 30 سالی سیاست مداره که مزنه آنها هاتنه گندی ما هاتنه ایزا نبی کسان هاتنه پرس کنه ملت پرس کنه گوتی نبی لوکی مزنه مج گوتی نبی لرده ها توپ تلیزه فوتبول تلیزه چون مثلا پننگ خاص yani bir sol خورد کی 15 سال بی من نزهبون من عینی دبستانه دخان نبی امجن طلبه که جهاتی بود و دمه نو دست بکربون حرکت کرد و دمه نافچهان دولیه هبون ملت دگو او تکو شره
genç hemû li dara bîbûn. Goram dernek kurmuş. Ma kurmuş kirin ki. Amca kurucu üyeler de çeter. Hem teşkil var. Yaş malat geçtin diye İtalya doğru. Emin daha doğrusu yani. Ne bir geçtin şu da. Gündî me komelik çekirin. Nabi ve de haşkade bu. Lü derî siyaset, emin politikat kırıştı. Bu Kürda. Mezinara, be çukara, be mamostera, münakaşa meseleyi Kürda dikir. Dernek vakirin. رنتي برامن دوغدن داش قدي امين كيلو طاق لوني ازرن زلم عم دبر دربستون ام كركوني ام نات كتنشي نبي انا تشون بابا خاوا لور شوي وقت خورن işte çırt kırın ma per net di yani am kurkuni am net kırniçi خبر جمر وان توتن تو لاکتای کرمانجلغیت که شو بو مگو قرشمیش من عدالت لکو های آر رو که واره مبیونه سال 1977 تام مه گلانه لیکی گلانه شبکت بر ول قضیه ملی جهان بیلیه شب هم 4-5 حوال هم در کتنی ناو جهان بیلیه دواره ما yazın نویسیم نبیش بمراو تا افدو من نویسیم نبیشی دور میست کر کسن ته نه کج متگرن بگره آیتنه لو میست کر این که durumu Türkiye sağ, sol, Kurmanca, Kürdistan derken sırf Kurmanca tıkırını. Kurmanca tekene, Kurmanca tıkırını, Kurmanca yazılmıştı. Ama o amca Kurmanca'yı vajı ve savunmuştu ki muazzafi alal acele benim. Lakin rahmetli bu Kurmanca pır takipti ki pır Kurmanca aramıştı ki inlet garne. Biz hangi halos kırçu? حوالی بارگرانم حوالی شورشوانم خوزانی گلی بنده است اندام کردستانم برگرانم حوالی شورشوانم حوالی شورشوانم آخ حوالی شورشوانم حوالی برگرانم حوالی شورشوانم حوالی شورشوانم آخ حوالی شورشوانم Ozani gelli bindes Ozani Kurdistan az dengi Kurdistan endami Kurdistan Ozani gelli bindes Ozani ve Kurdan az dengi Kurdistan endami Kurdistan هجمارا کردا گلکیم بود آلمانیا یا کسی اکادمیک کسی کاربون یعنی امروزین سر سیاست خبر بدن جواک آلمان بهتر پرانیا و کارکر هاتون آلمانیا به شغلش کار پرا خزم که نه وقت سیاسی وقت ما امروز بر سیاست رویا بر جزایر رویا کیم بودی مثلا سوئد الولاتین وانا بهتر لیل آلمانیا کیم بود بری واجی وقت چاقه یعنی اید خواندوانی ما چهار حبه ناس دکم یک جه که نبی بود که حسین دزم و اپور مغ بود
و ممو هیانکا لحنوفر آلی فنوفر اوجی هوالی کمکاری بری بو لزانینگه کامپوس از زانینگه هامبورگی مجرد پیشی اودیت هوالا او بمندان ناس کرن و کسی که هین باور کم تمنی وی نبو بیست نه اوجی به 3 سالوی قدیابو الجوالات هاتبو کسی که دینامیک دی بیرامه روژا گما اودیت انسانی که خسر بون جیرک بون هم خواندوان بون هم جوالات پاریز بون گلک انسان من خواندوان هنه لبو گل خو خوات ناکن تایبتیا که نبی هاو که او بون او برای منی مزین اسماعیل özkar به هفرا دوچون پرورده زمانی آلمانی ورا هفدو ناس کرن پیویجی به هفرا دست به یونیورسیتی کرن وی دمیجی جی آلمانی هنده بو لی روزی که هات مالامه رونش نمقصه کرد وقتا مقصه کرد گوت برای اسماعیلی پوچکی گولیت ادزانم تو چپی ترکان را تقبتی لی اوکا علاقه دارد سر کرد و کردستانی جهی راستی دولتین داگر کرد ولاتی می داگر کردیه وقتا مرو پرسکری که مالا خواهد چرا سر نکه نکره پرسکری که گلی دنو مالی دنا چرا سر بکه بوی اوایجی گره که تو بری بالا خواه بردی مالا خواه از مالا خواه پرسکری که مالا خواه چه سر دکن دو هنگی نبی بشا عبوری دل همبورگی دخوند و جی پیویجی که دوار سیاست جی اکتیف بو اندامی کوم کاری بو هنگی جی پیویجی که ده کومک خوندکارن آلمان ده کار دکر و خوندکارن آلمان مارکسیست هوخشول بوند سپارتاکوس کنیزیکی پارتیا کمونیست آلمان بو دور جی نبی اکتیف بو وقتا حوالان هفدن دان ناسین گوت وی پرسی گوت چی شدی که مگوز ولاتا مله بومه گلکی بالاوی کشان گوچا یک ملکی تی هاتی وی کوملی دا کارد که مهنه کی سروی نقاش کر وی دمی اوکی ریاضادی پیره هبون تاوی اوکی کم کاری را دوچو دهات روزی که فیلم هبون بگیر مازگونی دا داخویا کرن گوتی جواری کمر ama emin ki dem hevdu nas bakın bağfın. Em çoğu me behevra filmi le mezekir. Gel ki kuaş bu. Benim gençlik çağımda çok birlikte vakit geçirdik. Komjuvan'dan dolayı, gençlik çalışmalarından dolayı birlikte olduk. Duvara vazemde setabira emremne bağlame başmala cemil vay kudlaen Levame sarbın bere koybudun sereçiya en varda hayali süve bıkıratun neçiya en Besara sere süve dadadın vagri dara en Ve merunul merbukun koşten şarlı kuvan bülbülane Türkiye darbe askeri çey bu 12 Eylül dibêjin darbe askerî çêbû wê çaxê bi hezara îsan de ji Tirkiye dereviyan hatin girtin tadekî û zilmayekî û aneka û çewanka li Kurda dîseyê wê çayê daha zulmkî jî hebû yanî bi rastî bi hezara xortê Kurda hatin girtin siyasetmeyanî Kurda hatin girtin ket hewsa hinek jê reviyan hinek jê çûn Orta Doğu hinek çûn em bêjin Ewropa çêbû ew tiştê aktûel li Kurdistanê dibû me ser wan nîqaş dikir me ser mesela Kurda bû ser nîqaş dikir Kurd li Avrupa mevkar çi bike çi neke ser wê me nîqaş dikir gelek car gavê ku me ser siyasetê xeber didan ku dîtinê me ne weke hev bûna piçek ez ahlaqî nêzik dibûm min digot çawa tu vê nakê ha dibêjî ev ne wisa ye înca cana nebî bizarî min dikir henek dikir digot ashabî fondiya nîk ervat dib Almanyanê dibê min ev hêvî ji te nedikir ku tu vê tiştî bibêjî wisa bizarî min dikir di nivîsê xwe de xwestinê wînakê dixwest ku ji bo mücadele Kurd û Kurdistan bi pêş vehere ji bo milletê wî pêş vehere ji bo mesela problemê milletê wî dinyayê bê naskirin milletê wî bigî ji heqê xwe ji ber wê yekê mejûyê xwe êşand ji duê warî de jî tinivîsand lê tim ji bo wî doza Kurdistanê giring bû Davî nebî çû Almanya em xort bûnî em tekûşîna Kurdistan de em nas bûnî diriya azadiya de me pirtûka wana dixwandin rojekî apê min Osman ji me re kovara deng hanî me deng dixwand
ملی مسکر برپرسیار دنگی اروپای نبیه جبو من از زاروک من 15 سالی 16 سالی بوم تشتکی پر باش بو پر ما بخات پاسان بود پسمام من برپرسیار کوورک است خونم دنگی لا اروپای اوش بو ما تشتکی پر باش بو وی وسیله جی میجی ایدن تکوشینا گل کرد کردستان مدرس بکر وش با ما روکر نبیل کلی دخوند و پشترجی که گل کاری سیاسی دکر گل کاری ریخستنی دکر تم گازنک دکر دگو افکاری گو ام دکن جالی کرداد جالی کوملی کرداد ناین دیتن افکاری اکادمیک افکاری زانستی و ام دکن و بتایبتی ویجوی چاهین جی پرتوکش که دابون وشانی yani نویسی وی درد کتن و avana az gışadıkım lekes nabine. Kendisiyle 1987 yılında Doğu Almanya Cumhuriyeti'nde Scharmützel diye bir bölge var. Orada bir gençlik kampı olmuştu. Kendisi işte batıdan geldi. Biz de Berlin'e gittik oraya. O kampta biz diğer ülkelerde gelen insanlara kim olursa olsun Kürdistan davasını, Kürt davasını, bu mazlum halkın kurtuluşu davasını nasıl onlara ulaştırabiliriz? Hatta orada mesela İngilizcemiz azdı, kötüydü. Bulgar televizyonu bizimle bir röportaj yapacaktı. Şimdi biz sadece Almanca biliyoruz, Türkçe biliyoruz, Kürtçe biliyoruz. Onlar ama İngilizce bizden birkaç cümle söylememizi istediler. Şimdi oturduk, ne yapabiliriz? Başka birisinin yardımını aldık. Orada da tabii gördük yani bu dava zor bir dava. Bir sürü şey bilmek lazım. Çok yetenekli olmak lazım. Kortin üniversitede desteklerim bu anra emdahatın cemev. Yani strateji ve taktik evan üniversite çavda hem aliyekte perverde kwa peşte ve alidin da jboy kare Kurdu Kurdistan'ı çavamda karım van dara kwa daharamızın naskerin bandorama biraz üniversitede serkand vana hebe ser profesör hebe em dosti geli Kurd herdem بدن خودی کردن یعنی هم واری اینفورماسیون نه بدن خودی کردن هم جی ولات ایمادا چت بچنا هنی هم سر کفیش گره که اینفورماسیون هر دم بدنی. ازات ما بونه اولی بونه بو دم کازاتیم جی وانا کنفرانس چت کردن. جبوی کردا کنفرانس که پر مزین چت کردن. و کنفرانسی جی پر دنگونا. نبی جبوی و کنفرانسی پر کار کرد. پر ممنون بو. از بیشیم دفرلی دگوی با کنفرانسش بوی کرده پر دنگونا تشتی پر مهم بود. ما اگر کنفرانس لأوروپا شکرن او کنفرانس بیتش بو حتی پچه کردستان لأوروپا لوی درا ده ما خواست وقت پلاتفورم کرده أوروپا ما پلاتفورم کی شکر همو کسی اکادمیک تیره بن همو کومل کرده تیره بن همو پارتی کرده تیره بن دوی هویجی ناوی هویجی مکر پلاتفورم کرده أوروپا دوی نقطه ده که نبی آلیکاری کی گلک باشه بو کنفرانس که هی مزن یعنی آبالکش دوی ده کنفرانس دیجی که نبی لوی ده لسر وی مثلا یکیتیا أوروپا و کرد لوی ده جی وک رفرات وی یعنی پیشکش کرد و رفراتا وی لوی ده را هر پیشکش گلک هات عجباندن گلک بالکش بو لی پشتی ساری نوتی پیوتر باورد کردم اجی که نبیجی او مثلا می چپیتی تمامی مدا یعنی بری مگو هر شتی کردستان جبو من بری کرد و کردستان مهمه وقتی که دهات با من باورد کردم هر کیجی اوک مو دکتر عبدالرحمن قاسم رو هر کیجی او گرکی ناست کرد یعنی فکری وی هر کی گرکی سر هبو کردین روجهات پرسیه دگو روش قاسم رو چیه؟ قاسم رو چیه که؟ چقدر پیشمرگه هنه؟ پیشمرگه وان نه چیه که؟ روش خلکی چه ویا؟ وان سوالانا راستی گرکی مده پرسیه. چما مده پرسیه؟ اجی ورهاته بون. حواله حسن یعنی راستی پسکریکا کرد و کردستانی پسکریکه کی یک بشکی نه یک پارچه کی نه. چهار پارچه ولات مبلا کنه بندستانه 23 işte nabera ولات مدا سینور هاتنه کشاندن ولات یکه برویجی شرط و مجری هر پارچه گوره خواه هاتیه برچوان لگره کی تکوشیناوی ام به آلی دن راجی بلند کنه پیوندی ترکیه و یکی اروپا و چاقی اکتوال بون تم نبیل سروی هورد بو لنب هواکی و گلک هوالی وی هنگیج کی دخواستن پسکریکا کرد در چرچوا مافی مروانده به حال کرد نبی وسانت فکرید کار خوی دکتوری دیجی نویسان دخواست پسکریکا کرد و پسکریکا کردستانی
ev pirsgirêk wek mesela federalî dixwast pêşniyar dikir. Was ihn am meisten bewegt hat oder was ihn ganz viel bewegt hat, war das Thema Kurdistan, das Land Kurdistan in der Türkei, also als Teil, als Landesteil in der Türkei. Kuzey Kürdistan'da Türkiye'de oluşacak federal devlet iki eyaletten oluşması gerekirdi. İki etnik ulustan oluşması gerekirdi. Türkler ve Kürtler. Şimdi bu düşünce tabii PSK geleneğine geri gider. PSK geleneğinde iki etnik ulus vardır. Türkler ve Kürtler. İki bölge vardır. Şimdi teorik olarak federalizm de çok sorunlu bir mesele. Bunu anlatmaya çalıştım. Li tiştê danî ziman yani her dem ew bi numune danîn berçavê me. Tu gotin yani li Avrupayê binêre evkê etnisniyetên biçûk jî hene tam netev nenin kêm netev jî hene. Pirsgirêka vana nava demokrasiyê da demokrasî hatiye demokrasî cîbiye lê pirsgirêka van kêm netevan natiye çareserkirin. Wexta em vî numune bînin berçav welatê xwe binêrin jî wisa wek welatê me yani pirsgirêka Tirkiye tekoşîna demokrasî baş e mavê mirovatî ew ki em jî alîkar bibin ama wexta em bêjin Tirkiye ra demokrasî Kurdistanê ra jî serxwebûn û azadî û statû gerekî bînin ziman bêviya nabe. Tîtilê te çi textora Ser meseleyên aborî alakayê gapê dinivîsin yani ser istihdam dibin bi Tirkî ser kar û karê gapê dixwazim binivîsim min dest napêkirî ez dixwazim hundirê salekê da doktora xwe xilas kirim. Bijî rastî em ser bilindin bi te karê te pir kêfxweşin bijî. Und keiner hat von ihm erwartet, dass er eine Doktorarbeit anstrebt, die dieses Thema Türkei-Kurdistan im Auge hat, sondern man hat vielleicht eher daran gedacht, dass er etwas Wirtschaftspolitisches macht. Aber er hat sich dafür entschieden, das Thema Türkei innerhalb Europas, wie wird die Kurdistan-Frage oder gibt es eine Kurdistan-Frage, gibt es die Lösung dieser Frage, das war sein großes Anliegen und das hat er immer verfolgt und er hat mit Hilfe von zwei Professoren in der Schweiz konnte er eine Arbeit 2009 schreiben und seit 2009 hat er promoviert und hat sein Thema Danûstandinê de Yekîtiya Ewropa û Tirkiyê de pirsgirêka Kurdî babeta wî ew bû lê nev hawakî got çerçeva Tirkî tenê bihêlê wî federasyon dixwast. Bizler tesadüfen kariyer yapalım diye ne o ne ben bizim gibi insanlar doktora yapmadı daha çok Kürt ve Kürdistan için yapılması gereken, araştırılması gereken konular olduğundan dolayı. تقسیم یک تکیه اروپایی یکی اروپایی و ترکیه و هر وها مثل کرد او به ترکیه نویسنده بود تبکی لبر آلمانیا به آلمانی درکته بود او برانی اکادمیک بود یعنی لیکولناویه تزوی بود دکترایی بود لی کتاب بود به ترکیه به سرناوی تکیه اروپایی و Türkiye و مسئله کرد Türkiye nüsanı bu Türkiye derket le Süveyde derket ne başa ne vapaki de derket karê xwe doktora Otaqedan jî ser federasyonu bu gelkê tiştê pir fire bi wek zaniyarî hanî ziman ew jî ji bo me Kurdan bo nesîlên pişt me bingekî çavkanîkî herî mezin e pirtûk wî derket li ser baca Tirkî ew jî bawer wek mînak û wisa bi Almanî hîn tune xebata xwe dîzertasyonê a xebata doktoriyê kir pirtûk Yekîtiya Ewropa û pirsgirêka Kurd Yekîtiya Ewropa û Tirkiye her wiha meselê Kurd semînerek li Stockholm amade kir ew bi xwe jî hat beşdar bû her wiha wê serlêdana xwe de hat Stockholmê gelek nasî dostê xwe kevn hebûn ziyareta wan jî kir di wê demê li taxa ku em dima
پێشەنگەیەک کتێبەژی هەبوو مە زانیاری ڕۆژێک کوسەدا کتێبەوەی داناساندن کتوبخانەیەکە سوێدیدا بەشداریەکە پرمەزن gelek insan hatin بەشەخەدا jî ez dikarim bêjim yekem kes bû divê meseleyekî Ewropayê Türkiye û Kurd سه زمانان کرمانجی ترکی و آلمانی باش دزانی و دنگ دکر آدین جی کردن اوروپا کردن من آناتولیا اوروپا پر مریه نخواند وی خواند کاریرا که اکادمیک چیکر چونکی نامده تو شخصیت ونگ باش سرکپتن سرفراز تو نبون نبو یک جوان بود دما ما کاروبار بیرنبونه کرد من نبی را گوت وره دناف کار مدا جی بکره نبی دست پیک دا دودل بو پاش duduluyovi paştama bu havaleme bu nüfuskareme. Yaklaşık bir 10 yıl 15 yıl kadar bir kopukluk oldu. Daha sonra bundan dolayı tekrar yollarımız kesişti. Ama aralarda hep böyle bir esler vardı görüşmediğimiz zamanlarda ama görüştüğümüzde de sanki hiç o zaman geçmemiş gibi yine eskisi gibi çok samimi olurduk. Çok sıcakkanlı bir insandı. Hast nefsaha avul be Türkiye benefsine me be telefon saatten be hevre sohbet kir Armanca kovare me jere izah kir ku peviştiya me be Kürdi heye kovare kuvak birine bune peviştiya hebe kaleme insanı hem bejin tekişti vek nebiji heye le ikna bu ku evi bu Kürdi benefsine mevkhas olzaya ku eğer tu nefsaha benefsine حول بکه بکردی آخه از جاره که تر سراس بکم جاره تو دیه سیه توی حوجهی نبونه راسته جی رحمتی آتشتا کرد بکردی آخه کتی گشتی نویسم Nasıl? Hatta yani döne değişmiş ki amril bağ bunu. Sırf telefon şpırtanav. Ya bar telefon tanav. Paşa'yı da telefon derkatını edin. Bu hadin zaman çözdüm. Neval tadım demet kabakır kim? Cilet kakarlaştım işte. Tasım cilve gideden. Kola tava. Vay pambe khode. Avin dile khashkashti. Avrasta. Televizyon bakır xavur dinmişkir ki şeylik darkat cilas kopmuştuk. Şuna kumsirk. Demek ki mezun lomu gittiler heşkeşti. Ez naxazım led ve verim daviye çıkas ev çıkas zehmet elo biye biye kurban biye erkeme çuni siberiye tiyazare khonye menameriye katib salavat harle sarponiye مالت که قشوت دیه لا لا قربان لا تگو چکمه نگو نو و چو شدل مرجدو سویل کنی مرونه سرجنو ولا كاشوشي سلقتك ما يجبر دمانا ولا لقديا شفتيو ديارة ديارة قليو ديارة شما غايزو نبيو مرنيا تايا جنشكا أجي تابي
dost û yarên te matmayî di nav êş û xeman de îştin. Em ê ji xwe bixare dipirsinî divêne çima deng zû nebiyo mêre çê ronekbîr û zanayê Kurdên Anatolya xebetkarê doz û dexwazê Kurd û Kurdistanê hevazkar û nivîskarê kuwarê bîrnebûnê ji nav heval û yarên xwe bar kir çû. Miriniya te hate bîra kê? Hîn du sê hefte di berî vê nijtera li telefon xist. Me qedera saetekê deng kir li ser haziriya hejmara bîrnebûnê ya li ber çapê. Mîna ku tevên tu xaşî xal şên û şav wî. Xopana krîza dil jiyan li te herimat. Çi dinyake derewne neheqe lo. Hem qasû ji me qetiyayê biçûyûna te bira vanebûneke mezin çebû birayê delal nebiyê me riya te vekirî û ronî be